Kwa nini mnatuloga? Kwa nini mnatuangushia maisha ambayo sisi tumeyapambania kitambo? Watu tunaumia kwa sababu ya watu ambao hawapendi maendeleo yetu. Alafu tunapambana kwa ajili ya maisha yetu, alafu kuna watu hawataki kuona kile ambacho tunakipambania kwenye maisha yetu. Kuna watu wanazaliwa viwete, wanazaliwa waoni, wanazaliwa wana mapungufu kibao, lakini sisi ni binadamu wenzetu ambao wanasababisha hiki ambacho tunakipitia. Wanatutoa akili zetu kwa vitu ambavyo sisi hatuvifahamu. Wanafanya mambo makubwa ambayo sisi tunakuwa tumekwama, alafu ukiangalia hali zetu zote ni za chini. Tunafeli kwa changamoto moja ambayo binadamu wenzetu hawatupendi, wanatunyanyasa, wanatuona sisi tukiwa katika sehemu hizi wenyewe ndio wanafurahi. Wanatamani hata tukikosa chakula twende tukawaombe wao hela ndio wanafurahi, lakini sisi tukiwa na hela kuwasaidia wao wenyewe hawapendi vitu kama hivyo. Yaani si kila mtu ambaye anapambania maisha yake, si kila mtu ambaye anapambana kwa sababu ya familia yake, kila mtu anakupenda. Hamna anayekupenda ndugu yangu. Wote tumepambana na tumezaliwa kwa neema na ya Mungu ambao tunatakiwa tupambanie maisha yetu, lakini kuna binadamu hawataki kuona kile ambacho tunasogeza hatua. Tunalogwa, tunakuwa machizi, tunafanya vile ambavyo watu wanataka wao, sio kwamba sisi tunaamua kufanya kile ambacho kwenye maisha yetu. Kila tunavyojitahidi kupambana ni watu ambao wale wanaotufahamu na wale ambao wanatujua zaidi ndio wao wanaturudisha nyuma. Nafanyaje tena? Kwa nini mnatuloga? Kwa tunapambana zaidi, lakini binadamu wenzetu wanatuumiza, wanatunyanyasa, wanatuona hatufai. Yaani kile kitu kidogo ambacho tunapambania katika maisha yetu, natamani tuende tunakula barabarani, tunakula matakataka, tunaishi kama hivyo, wenyewe wanachopenda. Kwa nini mnatuangushia maisha ambayo sisi tumeyapambania kitambo? Kwa nini mpoteze life ambalo sisi tumeshalitengeneza kwa namna moja au nyingine? Tumeenda shule, tuna IQ, tumefanya makubwa, wazazi wetu wapo wanatutegemea sisi, lakini nyinyi ndio mnatumia nguvu hiyo ya kutuangusha na kuwa machizi, tunakaa majalalani kwa ajili ya kitu ambacho hata wewe unaweza kukipambania. Na damu tu wanatuchukia na kutufanya vitu kama hivi, wanatupoteza akili, wakati sisi tuna familia kubwa ambazo zinatutegemea zaidi. Wazazi wetu wanaumwa magonjwa ambayo hata sisi wenyewe hatuwezi kuyabeba, hata sisi wenyewe kipato tunachokiingiza hakifai kuwatibia wazazi wetu. Lakini binadamu tuna roho ya kutu, tuna roho ya kwa nini, tuna roho ambayo sisi hatupendani wenyewe kwa wenyewe. Kweli vijana tuamue tukae na wazee na wazee wakae na vijana, ili tupate dunia moja na tuijenge nchi yetu kwa umoja zaidi, tukikaa kwa amani, utulivu na busara zaidi. Kijana kaa na mzee. Nemes Masawe, endelea kufollow, kulike, share, comment. Haya ndio maisha ya binadamu ambayo wametuchagulia.